Ki paralak para jawar baro ki baju sotanat ban pej ki video na ka channel tutorial hendrai mentaka singi yon ra ya ka video ka balong ker pang bah tak bentak itu ki beriau la se ki kena kelas 10 ki ba smart ban pej ki video na ka channel hendrai mentaka singi yon ra pi ya kana ka video ka balas nakar pang halor jong ne we u up u badai uta u maths emboss solution for class 10 kabamot ba uneu deu up ubala solve load ki jingkeli barok ki badan hapoka kat class 10 maths emboss badang ne pila ban lap load ki answer barok banado ki exercise ki ba ningkong cha chapter 1 shad subakut cha chapter cha kat maths class 10 pila ban yo load how neu ups ba uneu ups deu ba ajmen toy baru adu kata nomor balai pila ban ra tang da mobile bat syam ki answer ba pher om dan kamat kedi kot ki bakia ada pilih krakot ban new apps de ba free pila ban yo na po play store ba pila ban download ro yo new apps na po ka description jaka ka video ngalabo ya ka link su klik bet ba sa download ba anda pila download sa su install ba sa upload kan sar baro timen tagnya pet kumno ban download yo new app na po play store hawai ban wat kadang long kam jenjari hendrai ngan pen EP dak ba klik baik nak link permintakan play ya kan ka WhatsApp ha ka ba basna ya kan ka app lasan ya ka link untuk ka link kato kan ka link hene klik ne la po direct Play Store pi new di app emboss class 10 math solution hang ne pila ban yo load ya ki answer jok ka class 10 maths emboss pada kalau bapi klik ya kan ya hanya pilih api hanya klik hendrai hanya ne kapsil ars patikar pilih hai kapsil ars patikar hai kamdong ke ba baju siu ars patikar pilih yo lo pagi an sabara baju klik ini one tap to buy terata la download new apps buat kumju new app on offline buat touch download install buat sa page no baru si serta apa mobile jongpi kamtam kita kastan saya lo di answer now new app hendrai nak kalian copi pan nong pet kena kelas 10 kumju kimi kipa ki badan kun kiti badang pule kelas 10 bat kham tam ki ban yale metrik bat kham tam ki basam jenjar ban yo ki answer jangka kat maths download now new apps bat klik ya ka link ban download new app na po ka description jaka de ka video bat pen support direct ka Play Store bat sa download new app bat sa penan kam serta anda bisa ban download new app ban anda pilih download new app ada pidan problem sa klik by tidak lightly ibadan hapong new app bat sa kontak baik yakini knox na bat kin saya rapin pen baik yaki problem copi ba pisiam how new app